Biti krajišnik oduvijek je značilo biti graničar. Narod srpski koji živi na prostorima mlade Krajiške republike i u ovom ratu protiv Tuđmanovog ustaškog režima prisiljen je da oružjem obezbeđuje svoju granicu, a sad i protiv muslimanskih fašista. Međutim, u odnosu na nekadašnje ratne sukobe po prvi put su krajišnici graničari na međama svoje države. Dakle, nisu čuvari tuđih carstava, već vlastitog naroda i vlastite republike. Zbog toga borci, branioci krajine, danas kao pripadnici pogranične milicije s posebnim angažmanom obezbeđuju svoja ognjišta. Posjetili smo jednu jedinicu koja obezbeđuje dio granice, suve međe između Banije, Republike Krajine i sve uzavrelije Cazinsko-Kladuške krajine. To je dosta veliki prostor. Upravo smo na jednom većem dijelu direktno prema muslimanima. To mora se reći u oči sa neprijateljskim vojnicima. Naši vojnici imaju dosta problema da očuvaju tu granicu. Do sada su to uspješno obavili i obavljaju. Ima li provokacija i oružanih napada, većih formacija, grupa diverzantsko-teroristički na granicu Republike Srpske krajine u vašoj zoni odgovornosti? U našoj zoni odgovornosti svakodnevno se događaju provokacije sa strane muslimanske. Većih nekih pokušaja je bilo u par navrata. Ubacivanje diverzantskih grupa, čak i artiljerijskom vatrom su na naše položaje dejstvovali. Da li su graničari krajine vaše jedinice spremni da očuvaju i sačuvaju granicu Republike Srpske krajine? Naši graničari imaju visok moral da sačuvaju ovu srpsku krajinu koju su unazad ovu godinu dana odbranili od neprijatelja i oslobodili. U posljednjih nekoliko mjeseci 15 pripadnika krajiških pograničnih snaga na području Banijske opštine Dvor na Uni poginulo je u okršaju s terorističko-diverzantskim grupama muslimanskih fundamentalista. Granica prema Cazinu i Kladuši postaje novo vrlo opasno područje za bezbjednost mlade republike. Ipak, u budućnosti čvrstinu Banijaca, graničara, ne treba sumnjati jer je dosadašnje borbeno iskustvo u slobodilačkom ratu protiv ustaških formacija zato dovoljna garancija.